گشتن گیجن دبیرو بیرو ایتر متشورو گر خراو بی من گوت ایتر برو رادیویا دنگی گل دنگی آزادیه جناب دانوچان آرادوی دنگه گلدن باشگودارین هجایی رو 29 جوتمه 2024 سه شمل بروکسل ساعت 12 لامده 14 امن نوچینا و روژه پیشکش بیکن لپیشی چند سر نوچینما هپه گراگات 5 داگر کرد جزا کرن سیجی بریندار بون هپه شهادت فرمانداریا ایالتا مردینه مهمه جودی را گهاند بشر نخی گلک هرم هاتن قدخه کرن لشکرین ترک بسر زوزانین هر کوره دگرتن کوچر و شوان هاتن بنچاب کرن جنن ایزدی بانک لحکومت عراقی کر ارکو برپرسیارین خود پیک بینن نتوین یک بوی راگهاند حتی نها 22,000 لودانی کوچپری عراقی بونه به هزاران که جی مرنه دوباره دن باشگودارین هجان دست به برفری هنوچین خودی کن هپگه دیار کرد کل زاب خاکورکه و میتینای ده انجام چالاکن گریلا ده هری کن 5 لشکرین دولتا ترک آداگر کر هاتن کشتن سیجی بریندار بونه داخیانی نوند راگاندن و چپمنی یه هپگه ده هات راگاندن که هزین گریلا لروژاوای زاپه خاکورکو میتینای لدیجی داگر کرن چالاکین خورد کرنه داخیانی دهات گوتن دولت ترکا داگرکر هینجی تخمنین خدخکری و چکین کیمیوی لخاد انگریلا بکارتینه و هوایی جی به دهان جاران بومباردمان کریه داخیانی هفگه ده لسر چالاکی انگریلا و ایرشین ارتشا ترکا داگرکر اف آگاهی هاتن داین لهره ما شهید دلیل روژاوای زاپه 27 جوتمه ده لقاد برخودان یاگر بهار به سکوانی لداگرکران هات خستن و داگرکر کات جزا کرن 27 جوتمه لقاد برخودان یاگر بهاره به ریباز سکوانی لداگرکران ها تخستن و داگرکر کات جزا کرن لهر ما خاکور که 27 و 28 جوتمه ده لقاد برخودان یا لولانه به چکن فردی دست داگرکران ها توردان که هول ددان خوانیزی تونلین مین شربکن پشت دستوردان هیزین ما داگرکر نچارمان خوفکشینن 27 جوتمه لقاد برخودان یا لولانه به ریباز سکوانی لداگرکران هات خستن ده انجاماوی چالاکی ده لشکره که داگرکر هات جزا کرن داگرکر اکشی بریندار بو ده همان روژه ده لقاد برخودان یا لولانه به چکین فردی لداگرکران هات خستن که هول ددان تکمنین خد خکری لتونیلن مین شربجی بکن ده انجاماوی چالاکی هزین مین یجاز تاره ده داگرکر اک بریندار بو 29 جوتمه لقاد برخودان یا لولانه به سکوانی لداگرکران ها تخستن دوی چالاکی هیزین مین یجاز تارده داگرکر کات جزا کرن داگرکر اکشی بریندار بو لهره ما متینای 27 جوتمه ده لقاد برخودان یا درگله به چکین فردی لداگرکران ها تخستن که هول ددان خوانیزی تونل شربکن ده انجام ده داگرکر کات جزا کرن پشتی وی چالاکی داگرکر نچارمان به آسته که خوفکشینن 27 جوتمه ده لقاد برخودان یا شلازه به چک نیو اتوماتیک دست هلیکوپترن ها توردان و درب هلیکوپتره که ها تخستن هلیکوپتره که درب خوار نچار ما جخاده بچه ایرشین ارتش دولت ترکا داگرکر این به تخمنین خدخه کری 27 و 28 جوتمه لهره ما شهید دلیل روژاوای زاپه تونل علمه ین لقاد برخودان یا گره افم 8 جاران به تخمنین خدخه کری هاتن بومبه کرن 27 و 28 جوتمه لهره ما خاکور که تونل علمه ین لقاد برخودان یا لولانه جاره که به چکین کیمیوی و 2 جاران به تخمنین خدخه کری هاتن بومبه کرن ایرشین ارتش دولت ترکا داگرکر 27 و 28 جوتمه لهر ما قندیل قادا گند سیل جاره که لهر ما خاکور قادا برکوتانه یا بربزن شهید شریف کنده کل لولان و قلعه 18 جاران لهر ما گار قادین یک ماله ارگن 2 جاران لهر ما متینای قادا برکوتانه یا بشیلی درگل سر متینای 6 جاران
لهرما شهید دلیل روجاوای زاپی قادم برخودان ین گری جودی گری بهار 9 جاران بگشتی 36 جاران به بالافرین شر هاتن بمبکرین 27 و 28 جوتمه لهرما خاکور که قادا برخودان ین گری شکیف شهید شریف 6 جاران لهرما شهید دلیل روجاوای زاپی قادن برخودان ین گری جودی و گری اف ام 16 جاران لهرما متین آیه قادن برخودان ین بشیلی و درگل 15 جاران بگشتی 37 جاران به هلیکوپتر نریش هاتن بمبکرین ناوێندا ڕاگەیاندن و چەپەمەنیە هێپێگە شادێتا ئەندامە فەرمانداریە ئێلەتا مێردینێ مەمەد جودی ڕاگەیاند. هپگی گوت اولاد هجای گل می مردین و میلیتان فدایی آپویی 25 جوت مهل مردین گهیش شادته شواز و بویار شهادت هفره محمد به همو آلین خواه زلال نبویه و تل کلین کرن هپگی تکلداری ناسنمه و تکوشری فرماندار محمد اف آگاهیدان وک جیوانه کی اصل ولات پارزی مزنا مردینه دکسیتی خود دابو رونشتاندن روشنبیر زانه کتکار فدکار و گهیشتی بو دماکو فاکولتای میماری خزنج کر و چو زاننگه تبریخبات جوان شورشکرین ولات پارز بو در فتن خوین مادی و زاننگه دا آلیه کی و تکوشین آزادی یا گل خواه البجارد دما خبات دماشاندن دیل کت دست دجمن لزیندان ده دا سر شوپا فرهاد خورتای و مظلوم دوغانان دما لزیندان درکت ده فرسند اول ده بر خدا چین آزاد کردستانه لگل قادان خبات مشاندن و شرکر در بین مزن لدجم خستن بگرانی بریندار بو لبین آفبر تکوشین خود دوام کرد شورشکری خواه 16 سالان به نفس و به دودلی به چی آنی و لوتکه ایده تمام کرد جی خواه دیروک آزادیا گل مدگرد هپگی گوت و هفره محمد نیج بیر کرن و مشاویا دستانی به نافبر به دوام کرن دسری ده مالباتاوی و خلک اصل ایمیر دینه امشه تواهی والات پارز انگل کرتر سرساقیت خوازن ناسنامه هفره محمد جودی و های رمضان آکتاش به ناسناف محمد جودی ناو دایک حامیدیه ناو باف آلاتین لمردین جدایک بویه و 25 جوتمه 2024 لمردین شهید بو پلگودار نجا فرماندار نمر محمد جودی دماغو بر خود ده باکور کردستان و پیامه دابو همشم دخواستن خوب بگین جودی جبوکو لایقی شهید ببن جبو آزادی ربرتی پک بینن و وی پیواژه تایبت لزاپی یونرمه که دجمن گران هیم هم هر اوی باری و هورا صدق بکنو هر دوری به لدجمن بدن یعنی وی دالدر کریم تباهی بشکینن ایدا و ارمان جمعه ده هزا کو مجربرتی و جهبالین شهید کرتی هم دخوازن وی داریم ببن برسب یعنی دوره کو دشمن بم بکوین دورک دیش گرک جودی به یعنی همی قادتن هدف اوه امجی تو خواستم به چنوره دشمن بم بخینه براستی جی گلک حوال یکوان به هورمانه بیرانی نوان دورن ام جاردن بخوازن خواب بکنن بیرانی نوان و لایقوان پراتیکی که بمشینن دست بکی شهید رزدار گور هوالا سرخن روبوسکی هوالا روزا گور هوالی سردم گویی و هر وکی دنیان گرک هولین تیری جامعت هوال دیرنوان کسایت توا هوالا داد و خواستن دست بکی لایق شهید و تواهی گل بدن اف یعنی لیت تواشه ده هست و ارمانجی کام ده چه ندن لشرناخی گلک هرم هاتن قدخه کرن والیتیا شرناخی آداگر کار گلک قادن ناوین دا باجر ناوچینجی زرسلوپیا قلیبان الکی باسای چاین گابار جودی کاتو هرمن کلاممه تخترش و دوله دناو ده گلک هرم جبیستونه جوتمه آنگو ایرو حتی 12 مجدار وکه هرما اولهیا تیبت آدم کی ایلان کر و کتنا وان هرمان قدخه کر
دوجی ارتشا ترک لچای باگو که دست به تفگره که ایریشه یا برفره کر بو بسدن عسکر و جردوان تبلی ایریشه بونه چاوکانین هرمی راگهاندن دوی تفگره ده گلک بالافر و هلیکوپتر جی جهده گرن لگور آگاهیان در دورا گورستان جنازین گرلایان لینه هات بمب باران کرن دیسا جولتار گندین خرب مشکا سیداره او مارینجی گلک جاران جالی بالافران و هاتیه بمب کرن لشکرین ترک بسر زوزان ده گرتن کوچر و شوان هاتن من چاوکرن لشکرین ترک بسر زوزانا چمکاره یا هرما هرکوله یا ناوچه بروار یا سرت ده گرتن و 24 کس من چاوکرن هات یارکرن جو کسن هاتن من چاوکرن دودوجی شوان و دودوجی اندامین هپگنه هاتزانی کو ولاتین به چاوکری جی اول برنه فرمانداری جندرمیان آ برواریه و پش جی سوک قرقول جندرمیان این ناوند و ناوچین مصرچ هاول برواری تله و سرتی کرنه جنن تاخا شیخ مقصودا حلبه دیار کرن کو هفدیتنا بره برا پوره تیره ناکه دوی سربس به بردان جنان دست شانکر کو دوی تکوشنا وان بگیج آستا هری بلند زیارت سر یعنی هنجام سرکاتی داره ام دخوازن تشکی جواب بکن در بکن ملا برداوم ببه ام تشکی جواب ببیسن و وقتی بخیر داری جی هف خوینه و هف شهیدنا داره ایگی بساکنن نه انو بس دیتن هبه ام دخوازن ام دناف خدا ببینه آزاد بکن ام دخوازن سروک مج زندان در کوه نوف مدو مجه هز گرد مجه مراد گرد و ام دخوازن آزادی سروکتی من نیف مدو و هم دخوازن به شهری سر ملت زی بسکنه پلانا چوکدانین ده سالا نهان ده پلان بسر نکت مسئله کرد چاره سری فرض دکه سیاست مداره کرد سبا تون جلدی ارکر که دستلاتاری AKP MHP هر روش اپراسیون اندکه کومپاز او دربه اندکه و دستلاتاری پیواجوی دیالوگا سال 2013 انتیک بر تایب اردوان ماسه قلوباند و ترکیه کرنا و اتمسفرا شرده سبا تون جل پرساگل و ایرو آرمان جوان چیه گر و گود لترکیه پرگلا حقوق تونه کریز آبوری جواکی و سیاسی دراده هری بلنده هری زیدجی گلی کرد بردلانده ده ایروژی ام دبینه کو پلانا تیک برن و تصفیه کرن سیاست کرد ده پراتیکه ده ده ست سال دویمین ده دیسا دخوازن کو کوماره بی کرد جن و آلویان آوا بکن لسر سلاوداینا باچلیا کوما HDP جه تونجل افتش کتن دوی به کردان بدن باور کرن کو او جدلن پاکش کرنا ری یک جوان گاوین شنبره فدای کل سر مشا سرکفتنه او گوهرتنا هریکینا دیرو که ببریارن گلکی فدایی ارتشه که فدایی لسر شوپا ریبره که فدایی هاتن آوا کرن هری داوی میلیتان پیشنگین و ارتشا فدایی روشگر هیلین و آسیا آلی ده 23 جوتمه 2024 انده لهمبری ایریش قرکرنه چالاکیا فدایی کرن روشگر و آسیا دروژا دریا افسانوی یا مظلوم بریتان و زیلان انده گاو آویتن و لدیجی مجی قرکر و فاشیست چالاکی کرن چالاکیا لدیجی هفپارا چکان یا توساشه یا لپایتاختا ترکیه Ankara مینا شیمبونا هر تو و گل نوا خاکا کردستانه بو باوری و فلسفه جیانا آزاد آکوره بر اپو افراندیه جواته که میلیتانان آوا کریه اف فدایین کو رحی جیانا آزاد آوا دکنه یعنی ارتشه که گیرلا یا کو جبو جیانه که آزاد یا گری کرد به فدایی تکوشی دکن اثبات کرنه کو اول همبری هر جوره مرجان دکار سرکفتنه بدست بخن جوخه فدایین تابورا نمران لسر پروفیسیونلیتیا میلیتانی چالاکیان دکه شروان فدای آسیا و روشگر جی بیترز همو آستنگی جی پیشیا خوراکرن او خواه گهاندن آرمانجی او دو کس بون لی دولت آترک لناوین دوی پایتخت آنقره هجاندن به چالاکه فدای جاردن پیامک دیروکی دانه رژیما قرکر فاشیست آترکو او نکارن تفگر آزادیا کرد و گل کرد تونه بکن جبروی که گل که گرینگه کو گل ما فدای کو خواه گهاندن رح سردمه باش فیم بکن و لبر گوهر گورکرنا آگیر گور و گل گرنه دخطا شهیدان تکوشین خورد و بهستر بکن
Hevsevke peyde garip hesodes şankir ku erişen devleta Türk adayı kerdibin sedema xtimandına peşxisla diyaloga navxoyi u çareseriye. Heso diyarkir ku devleta Türk bişer de biser nekeve u peyvisti bu konağa kenuheye. Yani erişin devlete dagirker ya Türk ticari ser irada gele Kürt nesekiniye. Hındırı xadet nava nakukiyek permezinde jiyan bike. Eğer gudu nava Türkiye'de aluziyek heye, nakukiyek heye, em dibine, herkesi dibine. Çareseri döndürü Türkiye'de. Nel derbi sinuri Türkiye'de. Şerreki terör ilember irada gele metekirin. Şerri Tirsukanı u Bakurê Kurdistanê ihtiyacê xwe bi gavekî gawrandinê pir mezin heye. Eger ev gavên ji bo gawrandinekî ji bo aştiyê û diyaloga navxayî çê nebe, pirsgirêka Tirkiye xetimiye wê pir zirarê mezin jî bibîne. Hevsevke Levîska Firneyan a Herêma Bakuruşatê Sûriye Abdulhamid Abdulkerim dest şankir ku devleta Tirk adayî ker bi zanabûn binesaziya herêmê dike armaç ev jî hem zirarê dide hem bandoreke neyîne li ser jiyana welatiyên herêmê dike. Abdulkerim got ku armanca devleta Tirk ev e ku bandorê li aboriya herêmê bike eger saziyên xizmetguzariyan tune bike ve bandorek mezin li aboriya herêmê bike nişteciyên herêmê jî wê bikevin nava qeyranan. Em jî ji bo ku hemwelatî nekevin nava qeyranan bilezgînî serrastkirina binesaziyan dikin ji sedema ku dorpêçê em zehmetiyan dikişinin lê em ê teqez ve biryardariyê mezin berteref bikin. Abdulkerim bank li şêniyên herêmê kir ku ji bo derbaskirina vê qonaxê hevgirtin û destkeftiyek xurt bikin û got di demeke pir nêz de saziyên xizmetguzariyan wê dest bi karên xwe bikin. Jinên Êzîdî Bank li hikûmeta Iraqê kir erk û berpirsiyarên xwe li hemberî civaka Êzidî pêk bîne tevgera azadiya jinên Êzidî li ser rewşa dawiya Şengalê û êrişên dewleta Tirk namek ji Iraqê CPT netewên yekbû Yekîtiya Avrupayê re şandin. Qismek nameyê jinên Êzidî wiha ye. Di dîrûkê de heyana heftû û çar ferman li ser civaka Êzidî hatiye bi daha ferman ji aliyê Osmaniyan ve pêk hatiye. Fermana herî dawî di sê tabaxa 2014 de ji aliyê çeteyên Daişê ve pêk hat. Bi de hezaran koçber bûn bi hezaran kes hatin kuştin û du gorên komî de hatin veşartin. Bi hezaran jin zarok dîl hatin girtin heta niha jî çarenûsa bi de hezaran kes nediyare. Civaka me Êzidî ji bo xwe ji fermana biparêze sîstema xwe yere ve beriya xwe ser ava kir. Hêzên xwe yên parastina YPJ YJŞ asayişa Êzdîxan sazî û dezgehên xwe ava kirin. Piştî fermana sê tabaxê vê carê dewleta Tirk bi balafirên şer û dronan sûcên şer dike. Jin û zarok hêzên me yên parastina YPJ YJŞ ku ji keç û xortên gelên Şengalê pêk tên dikin hedef. Nameya jinên Êzidî bi van peymana bidawî dibe. Bêdengî û bêhelwestiya hikûmeta Iraqê li hemberî êriş û kiryarên dewleta Tirk tê watiya rewakirina wan êrişan. Civaka Êzidî li bendeya ku hikûmeta Iraqê jenozîdê û rêveberiya xwe ser bi fermî nas bike. Erk û berpirsiyariyên xwe yên mirovî û qanûnî pêk bîne. Weke gava pêşî divê demir destqada ezmanî ji firina balafirên dewleta Tirk re bê qedexe kirin. Girtiye binavê Abdurrahman Gemicioğlu bi kelepçetê tedavî kirin rewşa girane. Abdurrahman Gemicioğlu bi penceşêra kolonê ya çar rojin li beşa lezgîn destê wî kelepçe kiriye û rewşa ya tenduristiyê girane. Her wiha li pêşiya beşa lezgîn ana xweşxanê û li navê wî jî leşker di nöbetê dene. Li gel destûra dozgeriyê jî malbata Gemicioğlu bi zehmetî dikarin xwe bigihînin wî. Keça Gemicioğlu Elif Gemicioğlu diyar kir ku ji ber tedawiya bi kelepçeyê bedena bavê wê werimiye û rewşa wî hîn bêhtir kritik dike. Elif Gemicioğlu got divê bavê min di nava metirsiya mirinê de nêhiştin. Rayedar bi teybecî jî divê Wezareta Adaletê bilezgin bikeve nava li vû tevgerê de. Sedû 47 pêşniyazên qanûnî yên Dem Partiyê û 673 pêşniyaz pirsên lêkolînê yên Dem Partiyê hatine qedexekirin. Dem Partiyê ji 14 gulana 2023 ve 247 pêşniyazên qanûnî pêşkeşî meclisê kirine. Ji van pêşniyazan yek jî ji daxilê rojevê nehatine kirin û 673 pêşniyazên ji bo lêkolînê jî hatine redkirin. Hin ji van pêşniyazan evin. Ji bo çareserkirina komkujiyên jinan a tespîtkirina pirsgirêkên
jiran 44 ji bo zarokan 29 têkildarî têjita li ser rêber Apo tespît kira pirsgirêkên li girtigan û çareserkirina wan 81 di sed û 47 pêşniyazên ji bo guherandina qanûnan dîsa têkildarî guherandina qanûna têkoşîna li dijî terorê pêşniyaza guherandina cezayê hetayê de gelek pêşniyaz hatine kirin di nava van pêşniyazan de lêkolînkirina komkujiya otela Madımak Zîlanê û komkujiyên ji aliyê Daişê ve hatine kirin jî hebûn lê tev bi dengên AKP û MHP'yan hatine redkirin. Wezareta Tendursiya Lübnanê 67 kes hatin kuştin êrişên İsraîlê li ser Lübnanê bên haber dewam dike. Wezareta Tendursiya Lübnanê ragihand ku di êrişê du ên İsraîlê yên li dijî bajarokên Biqa yê Rojhilatê Lübnanê de 67 kes hatine kuştin û zêdetirî 100 kes jî birîndar bûne. Çepemeniya Lübnanê ragihand ku balafireke bê mirov a biçek li bajarokê Tariyê ya Biqa motorsiklet û li pêşiya mala serokê parlamentoya Lübnanê Nebih Birî ya li bajarokê Tebnît ê başûra Lübnanê jî bombebaran kiriye. Artêşa İsraîlê ragihand ku li herêma Sûrê depoyên çekan, moşek, avahiyên leşkerî û çavderiyê yên yekîniyên leşkerî yên Hizbullahê bombebaran kirine. Artêşê diyar kir ku tankên wan li derdora bajarokê Xeyam a başûrê Lübnanê bi pêş de diçin. Hizbullahê jî ragihand ku wê li devera Benara êrişê kombûneke leşkerên İsraîlê tankeke wesayî tên wan kirine. Her wiha diyar kir ku wê li kombûneke din a leşkerên İsraîlê ya li Kesera Kefer Ciladî ya li Bakurê Filîstînê û devera zîrî dixistine. Netewên Yekbûyî ragihand heta niha 22,000 Lübnanî koçberê Iraqê bûne. Netewên Yekbûyî di derbarê hejmarê Lübnaniyê ku koçberê Iraqê bûne daxuyaniyek da. Netewên Yekbûyî diyar kir ji 23 Îlûnê ve piştî berfireh bûna êrişên İsraîlê ser Lübnan û Beyrûtê hejmarê welatiyên Lübnanê yên koçberê Iraqê bûne zêdetir bûye. Di daxuyaniyê Netewên Yekbûyî de hat diyar kirin ku heta niha 22,000 welatiyên Lübnanê koçberê Iraqê bûne. Ev jî demeke de ku piştî ku êrişên İsraîlên dawiya meha Îlûnê de li ser Lübnanê zêde bûne heta niha nêzî milyonek welatiyên Lübnanê jî koçberî welatên din bûne. Gehand Koreya Bakur nêzîkî 10,000 leşker şandiya Rusyayê Moskova û Pentagonu ji sibata 2022 heya niha ku destpêka şerê Ukraynayê hevkariya xwe zêdekirine. Lêbere îddiayên ku wê Yekîtiya Koreya Bakur tevlî şer bibin rewşeke nû derdixîne holê. Alîkarê berdevke Pentagonê Sabrin Singh navê fermî û Koreya Bakur bilevkir û got em di wê baweriyê de re ku komara gel a Demokratîk a Koreyê ji bo perwerdekirinê nêzîkî 10 leşker şandine Rojhilata Rusyayê. Sabrin Singh anî ziman ku Rusya wê bi îhtimaleke mezin li nêzî Ukraynayê hêza xwe ya leşkerî zêde bike û got ku beşeke van yekîniyên ji niha ve li nêzî Ukraynayê bûye. Bi lêgodarên Jemenûçê nîv û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.